Najveća droga je, kako kaže Isus, srebroljublje. Ljubav prema novcu. Jer misliš da će novac da te usreći. I ljudi koji trče za novcem, kao ovi na zapadu, to su najveći narkomani. Oni se drogiraju kupovinom. Šta je ovo crni petak, ovo ono, božićni praznici, samo kupovanje? To je drogiranje. Ti tražiš sreću u nečemu gde sreće nema. Znači, tražiš sreću u kupovini materijalnih stvari. I to je slika ljudi koji nisu odrasli. Stručnjaci za marketing su zaključili da dve najbolje grupe za trgovinu u kojoj možeš nešto da prodaš jesu deca i narkomani. Znaš, ti kad dete pustiš u prodavnicu igračaka, razumeš? Ti imaš odrasle ljude koji su na nivou deteta i samo sve što vide bi da kupi. Vidi reklamu na televiziji, on bi da kupi. Razumeš, mozak mu ne radi. Malom detetu ti trebaš da objašnjavaš zašto ovo nije dobro, zašto ovo, da je sreća u nekim drugim stvarima i tako dalje i tako dalje. Razumeš, malo dete učiš, a ovdje imaš odraslog čoveka koji je ko malo dete. I on sreću traži, razumeš, u igračkama, razumeš, nosi zlatan lančić. Vozi džip po gradu. Vozi terensko. Pa što ne ideš? Ja mislim kad bi ovi Amerikanci reklamirali traktore da voze po gradu, kad bi to bilo moderno, traktor, ja mislim da bi ovi buzdovani vozili traktore po gradu. A kad bi to bio, kad bi, ne znam, se snimila 2-3 hollywoodska filma, da onaj glavni bajac s cigarom vozi traktor. Neki Mercedes traktor. Juri ženske s Mercedes. Ja mislim da bi ovi buzdovani kupovali traktore i vozili traktore po... Traktor ti je za njivu, bato, da ti ore zemlju, razumiješ, da tanjira, da drlja, da, razumiješ, gdje je traktor da se ti voziš s tim po gradu. Ti voziš terensko vozilo po gradu. Razumiješ? To su ti ljudi koji su odrasli po godinama, ostali mali, ostali deci. Razumiješ? Vozi džip po gradu. Yeah! Mislim, dobro, ako ti treba neki, ako imaš veliku familiju, nećeš da kupiš džip da voziš familiju po gradu, imaš onaj van, onaj kombi, razumiješ, pa potrpaš 5-7 dece, razumiješ, neće voziš džip koji troši 15 litara, razumiješ. Tako da, slobodan čovjek je onaj koji nije narkoman. Slobodan čovjek je onaj koji je u stanju da živi bez para. Slobodan čovjek je onaj koji ima slobodno vreme. Razumiješ, slobodno vreme može da ima samo neko ko nije narkoman. Narkoman mora da radi po ceo dan da otplaćuje narkomanske dugove. Kredite, treba da kupi narkoman mora da kupi heroin, ovaj narkoman drugi mora da kupi nove felne za kola. Jesi ti kad narkoman vozi kola? Napucana kola. I nađe na ležećeg policajca. On staje, brate, polako prelazi preko ležećeg policajca, da slučajno amortizere ne pokvari. Razumiješ? On čuva amortizere, brate, a pluća, tek je pluća, puši cigare, razumiješ, ždere leševe, razumiješ, kako zdravlje. Ali kola čuva, brate, nemoj da mu ugrebeš auto. Razumiješ, kasko ono, razumiješ, ima garanciju. To ti je, razumiješ, to su ti ljudi koji imaju poremećen sistem, jednostavno tako slobodan čovjek je onaj koji ima slobodno vreme, koji nije opterećen materijalnim stvarima, razumeš? I samo slobodan čovjek koji ima slobodno vreme može da radi na svom bogatstvu, duhovnom bogatstvu. I kad ima duhovno bogatstvo, on sa tim može da privlači druge ljude koji su duhovni. Zato je ključ ulagati u sebe. A ne možeš ti da ulažeš u sebe kad nemaš slobodno vreme. Kako? Ti šta će da kažu neznabošci? I šta će kažu neznabošci, ti sad moraš da napucaš kuću, da bude sva, razumeš, da bi se neznabošci oduševljavali s tobom. I to nema kraja, brate. Pa kupuješ neke skupe automobile, pa još ako oženiš neku rospiju, koja te ono kida, mora ovo. Pariz, London. Razumeš? Pa ne Pariz, London, seća se kad sam bio u Americi, razumeš, oni svi, tamo je bruka da ti sad živiš u apartmanu. Znaš kakve apartmani, ja moj prijatelj ima apartman na spratu. Mislim, stan, bombona. Ali to nije tvoj stan, treba da imaš kuću, da kupiš kuću. Kakva kuća, brate? A ovi kupili kuće, brate, na kredit, 40 godina, znači izuvanje. 40 godina? 40 godina otplaćivanja.
Najjeftinija kuća u Kaliforniji kad sam bio ti je bila $300.000. To ti je mesečna, znači $300.000 sa kamatom, kamate su bile oko 4,5%. Sad da ne radi matematiku, koliko ti je mesečna, taj mortgage, koliko treba plaćaš mesečnu tu otplatu. I onda seđa da se tako dođe negde na ručak. I onda, ne znam, dođu tako 2-3 familije, dođe njaj. I oni, znaš, samo pričaju o zavesama, o nekim lusterima, znaš, jao, brate. Šta, kupilo sam ovo, kupilo... Ono, sve nabuđeno, načičkano, ovaj mučenik tu, razumiješ, ne sme pisno žena, ono. Će da joj bude lepo, da, razumiješ, neke zavese, neke nebuloze, brate. A deca im idu u debilane, razumiješ. Neće upišati dete u jevrijsku školu, jer jevrijske škole su privatne škole, razumeš, ali tamo red disciplina, uči se Biblija, sve u fulu. Homeschooling, ti kad njima kažeš homeschooling, oni kao, homeschooling, to je 5. liga, razumiješ. Okej, bato, onda šalji dete u ove goveđe narkomanske škole. Tako da, ljude ne interesuju, tako da demokratija ti je narkomanokratija, ili još bolje ime, idiokratija. Znači, ili idiotokratija. Razumiješ, to ti je satanokratija.